Clouds TV. Rwanda is watching. Turabasuje inshuti bakunzi ba Clouds TV tubaha ikaze muri gahunda y'amakuru mu Kinyarwanda hayo kuri uyu wa kane tariki 18 Kanama 2016 agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Nyuma y'igihe imvururu muri Kenya ziharangwa basaba ko komisiyo ishinzwe amatora yakwegura iyi leta noneho yaje kuva ku izima itangaza ko igiye gusesa komisiyo y'amatora yari isanzweho. Muri Sudani uwahoze ari vice president w'iki gihugu Riek Machar byamaze gutangazwa ko yahunze igihugu hakaba yerekeje kimwe mu gihugu mu karere igihugu kitaramenyekana kugeza amaginga ya uyu mugabo ahunze nyuma y'imvururu zagiye zirangwa mu gihugu cye zitandukanye zaguwemo n'abantu benshi. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inkongi y'umuriro yibasiye agace ka Las Vegas yangiza byinshi ndetse abatabarika bakaba bavuye mu byabo. Ikaze muri gahunda y'amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye amakuru tugiye guhera nk'ibisanzwe hanze y'imipaka y'u Rwanda. Amakuru kandi nkaba nkwibutsa ko ushobora kuza kuyagira mu ruhare wohereza ubutumwa bugufi kuri nimero twamaze kubereka twaza kujya tubusoma ku musozo w'aya makuru. Reka y'amakuru tuyahere hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Kenya, Sudan ndetse n'ibindi bivugwa ku mugabane wa Afurika. Reka Sonia atugezeho byinshi yaduteguriye. Muri Amerika zitabarirwa zafashwe n'inkongi y'umuriro muri California y'Amajyepfo. Ibiro bishinzwe ubutabazi muri California y'Amajyepfo bwatangaje ko habaye inkongi z'umuriro zigera ku 8 zivanze n'umuyaga ufite umuvuduko wa kilometero 110 bw'isaha. Abantu bagera ku 1000 bari kwifashishwa mu kurwanya izi nkongi z'umuriro zamaze guhabwa izina rya Blue Cat Fire. Izi nkongi z'umuriro zatangiye kuri uyu wa kabiri ubu zikaba zimaze gusenya amazu menshi ku muhanda uhuza Los Angeles na Las Vegas, aho bivugwa ko amazi 30,000 ashobora kugerwaho n'inkongi y'umuriro. Abantu bagera ku 80,000 bakaba babwiwe ko bagomba kuva mu mazu yabo mu rwego rwo kwirinda ingaruka zo kugerwaho n'inkongi y'umuriro yasenye amazu agera ku 175 ndetse akangiza bikomeye amazu y'ubucuruzi. Umuhanda ukaba wafunzwe by'agateganyo kugeza umuntu umwe watawe muri yombi akekwaho guteza inkongi y'umuriro. Kenya iratangaza ko izahindura komite yari ihagarariye amatora. Ibi bikaba bizatanga icyizere ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bwakomeje kubashinja kubogama mu matora. Abantu 9 bagize komite y'amatora nibo byatangajwe ko bazaba basimbuwe mbere y'amatora rusange mu kwezi kwa Munani. Ishyaka riyobowe na Raila Odinga ryo rikaba ryatangaje ko ryaritewe ubwoba cyane n'imyitwarire y'abari bagize iyi komisiyo. Byibura abantu bane mu cyumweru nibo bapfiraga mu myigaragambyo ishyaka rya Kode ryabaga ryateguye, bikiyongera ku bantu 200 bapfiriye mu mvururu zakurikiye amatora y'umwaka wa 2007. Batangije ibikorwa mu kwezi kwa kane ariko baza kubisubikanya nyuma y'aho Perezida Uhuru Kenyatta atangarije ko agiye gushyira komite izakemura ibyo bibazo. Iyi komite mu gihe kidatinze ikaba yasohoye raporo ikubiyemo uko icyo gikorwa cyo kuzabasimbura kizakorwa kugira ngo bitegure neza amatora za mwaka utaha. Iyi komite ikaba yagize bimwe ihindura ku birebana n'amatora birimo uburyo bazajya babara amajwi no kwemera andi mashyaka kwiyandikisha mu matora. Kugeza ubu abantu 6 nibo bamaze kwitaba Imana abandi baganabera ko bereka mu bitero bibiri byabereye muri Turkiya. Kuri uyu wa kane mu mujyi wa Elazig wo mu burasirazuba bwa Turkiya hagabwe igitero kigahitana abantu 3 ndetse abandi 150 bagakomereka hafi y'ibiro bya polisi yo muri aka gace. Iki gitero kije gikurikira igisasu cyatezwe mu modoka kigaturikira nacyo hafi y'ibiro bya polisi mu mujyi wa Van hafi y'umupaka wa Iran kigahitana abantu 3 abandi 40 bagakomereka. Kugeza ubu hakaba nta mutwe urigamba iby'iki gitero. Graffiti mural nibwo bugeni bwifashishijwe mu guha icyubahiro abakinnyi 10 mu itsinda ry'impunzi ryitabiriye imikino ya Olympique iri kubera muri Brazil. Muri uyu mwaka nibwo bwa mbere habonetse abakinnyi benshi bitabiriye imikino ya Olympique kuko yitabiriwe n'abagera ku 10 mu itsinda ry'impunzi. Akaba nicyo cyateye ahanini abategura aya marushanwa kubaha icyubahiro cyabo bashushanya ishusho ya buri umwe uko ari 10 ku rukuta ruri ku muhanda werekeza iyo mikino iri kubera. Ibi babikoze mu rwego rwo gusiganura urwibutso muri iki gihugu cya Brazil ndetse no kwibutsa
abantu inzira igoranye ndetse n'ubuzima bukomeye impunzi zinyuramo aho ziri ku isi hose. Muri izi mpunzi higanjemo impunzi zo muri Sierra Leone, muri Sudani y'Epfo, muri Syria ndetse n'ibindi bihugu. Visi Perezida wa Sudani y'Amajyepfo Riek Machar wahunze igihugu cye nyuma y'aho agiye asimbuka urupfu, akaba ategereje amasezerano agamije guhagarika intambara no kugarura amahoro muri Sudani y'Amajyepfo. Nubwo hatashatse gutangazwa igihugu Machar yaba yahungiyemo, biravugwa ko ari igihugu cyo mu karere, ariko kandi biteganyijwe ko Machar ari buvugishe itangazamakuru kuri uyu wa kane. Riek Machar akaba yaravuye i Juba ubwo ingabo ze n'iza Perezida Salva Kiir zari zakozanyijeho. Iyi mirwano ikaba ikomeje guteza impagarara, aho abantu badasiba kuva mu byabo batinya gusubira mu ntambara. Umuryango w'Abibumbye ukaba uherutse gutangaza ko ugiye kohereza abasirikari 4,000 bo kubungabunga umutekano muri Sudani y'Amajyepfo. Arakoze Sonia kuri ayo makuru havugwa ku mugabane wa Afurika. Reka amakuru yacu tuyakomereze hano i Kigali ku nkuru ijyanye n'ubutumwa bugenewe amashyaka akorera mu Rwanda atandukanye ahasabwa gushyira hamwe aho kurwanira mu gihugu mu rwego rwo kugera ku iterambere u Rwanda rwifuza. Reka Tasibizi yaremye akomeze n'ibindi kuri iyi nkuru. Hashize imyaka itari mike imitwe ya politiki hawe rugari mu Rwanda ho yanagize uruhare mu kubiba urwango hagati y'umwaka w'1990 ndetse n'umwaka w'1994. Gusa ubu imitwe ya politiki ifatwa nk'umusemburo w'iterambere ry'u Rwanda ho buri mutwe uharanira kugaragaza ibitagenda neza hagamijwe impinduka ndetse no gufatanya n'abaturage mu gusigasira ibyagezweho. Professeur Shyaka Anastase umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza RGB avuga ko imitwe ya politiki mu Rwanda ikorera muri demokarasi ndetse kuzuzanyaho kurwana mu gihugu ndetse no gusenya ibimaze kugerwaho n'abanyarwanda. Imitwe ya politiki uko ikora mu gihugu cyacu ikorera muri demokarasi, yaho abanyapolitiki basangiye kubaka igihugu apana kukirwaniramo kugira ngo buri wese avaneho umuhore we. Abanyapolitiki barafatanya, imitwe ya politiki igafatanya ikagira ibyo itandukaniraho, ikagira n'ibyo itavugaho rumwe ntacyo bitwaye. Donatira Mukabarisa umuyobozi w'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda ashimangira ko nta mutwe wa politiki ushingwa hatagamijwe iterambere rya buri munyarwanda nk'uko byagaragaye kuri imwe mu mitwe ya politiki mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, dore ko PL ari ryo shyaka ryabuze n'abanyapolitiki benshi mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Nta mutwe wa politiki n'umwe ushobora gushingwa utagamije iterambere ry'abanyarwanda, utagamije imibereho myiza y'abanyarwanda. Ni ibitekerezo binyuranye kandi dushyira hamwe kugira ngo tubashe kucyubaka, kuko burya iyo ibitekerezo bibaye byinshi biba byiza kugira ngo bishobore gutuma igihugu kirushaho gukomeza kwiyubaka mu buryo bwihuse. Kandi nyine baravuga ngo imitwe myinshi umutwe umwe wifasha gusara. Ntabwo ibyiza rero ni ukuvuga ngo turahuriza hamwe imbaraga zacu, turahuriza hamwe ibitekerezo byacu, buri mutwe wa politiki mu bwigenge bwawo ushingiye ku ngengabitekerezo yawo, kuri ideoloji yawo, kugira ngo utange ibitekerezo byubaka igihugu cyacu. Nubwo u Rwanda haruvuye ahantu hatari heza bitewe na bamwe mu banyapolitiki ndetse rukaba rugeze kuri byinshi nyuma yo kubohorwa na FPR inkotanyi naryo shyaka riri ku butegetsi, imitwe ya politiki yose ikwiriye gusenyera umugozi umwe aho guharanira inyungu zayo bwite. Ese ko amahanga akomeje gutunga agatoki imitwe ya politiki ikorera mu Rwanda kuba ikora mu kwa FPR? Christine Mukabunana umuvugizi w'ihuriro ry'imitwe ya politiki mu Rwanda abivugaho iki? Ibyo ntabwo ari byo kubera ko buri mutwe wa politiki ufite ubwigenge bwawo, ufite ubuzima gatozi, ufite uko ukora, ufite yewe n'umurongo wa politiki bagenderaho. Nta mutwe wa politiki rero ujya kwivanga mu mitwe ya politiki y'indi mitwe ya politiki, barabareka buri bose umurongo babihaye bakawugendera. Ubusanzwe kugira ngo umutwe wa politiki wemererwe gukorera mu Rwanda hakurikizwa amategeko nyuma yo kugaragaza umurongo waryo ndetse n'ibindi bisabwa byose birimo kugira abanyamuryango muri buri karere ndetse no kugendera ku mategeko y'igihugu. Kugeza ubu amashyaka 11 niyo akorera mu Rwanda ku buryo bwemewe n'amategeko. Aya mashyaka yose akaba yandikwa ndetse akagenzurwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza RGB. Viziane Mitasiye, Clouds TV.
Amakuru ya Clouds TV mukomeje gukurikira bageraho buri munsi kuwa mbere kugeza kuwa gatanu saa moya zuzuye z'umugoroba. Aya makuru ushobora kuza kuyagiramo uruhare wohereza ubutumwa bugufi kuri nimero ukomeje kubona yaba ku buryo bwa WhatsApp cyangwa se ubutumwa busanzwe. Reka aya makuru tuyakomereze ku nkuru ijyanye n'umutekano, aho polisi y'u Rwanda itangaza ko yishirashe umugabo witwa Mbonigaba Charles, nguyu akaba yabanje kwirwanya ndetse akanakomeretsa umwe mu bapolisi b'u Rwanda. Tasiye Biziyaremye arakomeza n'ibindi kuri iyi nkuru. Mu ijoro ryo kuri wa 17 Kanama, polisi y'u Rwanda yishe Mbonigaba Charles ukomoka i Rubavu ukekwaho ibikorwa by'iterabwoba. Nyuma y'amasaha 3 polisi y'u Rwanda hirasana nawe aho yanakomerekeje umwe mu bapolisi b'u Rwanda. Jean-Marie Nihindushabandi ushinzwe itangazamakuru muri polisi y'u Rwanda yatangaje ko uyu Mbonigaba Charles yarashwe ubwo yashakaga kurwanya inzego z'umutekano nyuma yo kubona amakuru ko hari inzu yihishemo umuntu witwaje intwaro maze hatangira kuhangana n'inzego z'umutekano. Amakuru yatanzwe n'abaturage ko hari umuntu ukekwaho kuba akorana n'imitwe y'iterabwoba. Amakuru arakurikiranwa, muri uko gukurikiranwa rero haza kumenyekana ko afite n'imbunda, aho rero yaje kumenya amakuru ya nyuma naho yarari polisi igiye imukurikiye igiye kumufata kugira ngo yorohereze iperereza. We yahisemo kurasa, arashero kuri polisi murabyumva ko nayo ntabwo yari kurebera, iramurasa yitaba Imana. Ubundi iriya nzu yakorerwaga n'iki? Inzu ni inzu y'abaturage ituwe sana. Birumvikana ko amakuru yavuye ku baturage. Ese nka polisi ubundi musanzwe mukorana gute n'abaturage kugira ngo mumenye amakuru? Ese murababwira iki kugira ngo abaturage dukorana neza mu bisanzwe? Tukaba tunasaba ko barushaho mu rwego rwo kubungabunga umutekano wabo w'igihugu, nuko amakuru baba bafite bayageza kuri polisi hakiri kare kugira ngo baburizemo igikorwa kiba ikibi icyo ari cyo cyose cyahungabanya umutekano. Polisi y'u Rwanda reka iboneyeho no kwizeza abaturage umutekano usesuye, by'umwihariko abaturiye Nyarutarama ahabereye kiriya gikorwa. Mu gusoza ngaruke kuri ibyo mukomojeho, umuntu akurikije ibingibi byabaye wenda n'andi makuru asanzwe cyane cyane muri azumwe kuze ngo mwabivuze hagenda havuga iterabwoba, umuntu avuga ko igihugu kiri mu bihe biteye ubwoba cyangwa mu bihe bikomeye bijyanye n'iterabwoba. Ntabwo ari byo, ariko abagizi ba nabi, abantu batifuza umutekano buri gihe ntabwo bajya basinzira. Nicyo gituma dusaba ubufatanye n'abaturage gutanga amakuru ku gihe, kumva ko umutekano ari uw'abanyarwanda. Uwo wese washaka kuwuhungabanya, yaba ari ushaka gukoresha iterabwoba n'uwaba ashaka gukoresha ubundi buryo ubwo ari bwo bwose, u Rwanda ruri maso, polisi y'u Rwanda irahari, kandi utanze amakuru bagerageza kuyakoresha mu buryo bugirira akamaro abanyarwanda kandi mu buryo bwihuse. Tubibutse ko Minisitiri Sheikh Musa Fazil Harerimana, Minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu, yavuze ko leta y'u Rwanda irajwe ishinga no kurandura burundu ibikorwa by'iterabwoba ubwo yaganiraga na Clouds TV, ariko kandi hanavuga ko buri munyarwanda wese afite uruhare rwo kugaragaza uwo ari we wese ushaka guhungabanya umutekano ndetse n'ubusugire bw'igihugu. Nta nubwo ari abayisilamu gusa bakwiye kurinda ubutagondwa n'ubuhezanguni bw'abayisilamu. Ushobora kubona abana na mugenzi wawe mubana, wowe uri umukristo atari umukristo, ariko ukamubona arahindutse. Uko guhinduka ntubigumana, ntukwiye no kubigumana. Ugomba kubisangira n'abandi ukavuga ati uwo tubana mbona yarahindutse, mu bikurikiranira hafi ataba yarahinduwe n'ikibi. Kuko umutekano w'u Rwanda n'uw'abanyarwanda bose, si igice kimwe bishingiye ku byo abantu badahuriyeho. U Rwanda ni u Rwanda ni rumwe rw'abanyarwanda, rurindirwa hamwe n'abanyarwanda bose. Mu ijoro ryo kuri wa 23 Mutarama 2016 nibwo polisi y'u Rwanda yaherukaga kurasa Mohamed Mugemangango warukurikiranyweho icyaha cyo kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba birimo gufasha urubyiruko rw'abayisilamu kwinjira mu mutwe w'abajihad ndetse no kubajyana mu barwanyi ba Islamic State muri Syria. Kugeza ubu polisi y'u Rwanda wakomerekejwe na Mbonigaba ukekwaho kuba mu mutwe w'iterabwoba yahise hajyanwa mu bitaro by'umwami Faisal kugira ngo abaganga bakomeze gukurikirana hafi ubuzima bwe. Biziyaremye Clouds TV.
Iyi ni Clouds TV mukomeje gukurikira umwanya makuru mu Kinyarwanda. Uyu mwanya ukaba uhora ubageraho kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu aho mugezwaho amakuru atandukanye acukumbuye. Reka rero tumaze dutumikira badutumye hanyuma turagaruka mu kanya gato n'andi makuru atandukanye tubafitiye. Sakaza ubutumwa bwawe ukoresheje bulk SMS. Call Rwanda indashyikirwa mu itumanaho irabigufashamo. Ubutumwa bugufi ku bantu benshi mu kanya nk'ako guhumbya. Bigo bya leta, abikorera, ibitaro, amahoteli, restaurant, utubari, amaduka n'amangazini, amashuri, amakipe, abihaye Imana, amashyirahamwe ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta. Iri koranabuhanga nimwe rishyiriweho. Iki ni igisubizo kubifuza gutumira abantu mu nama z'ubukwe, ibitaramo n'ibindi birori, kumenyekanisha ibicuruzwa na service, udushya n'ibindi. Birihuta, birahendutse, birizewe kandi bigezweho. Gana Call Rwanda ku bindi bisobanuro hamagara call center yacu kuri 5000 cyangwa kuri 0788302371 cyangwa ukadusura ku rubuga rwa internet wa@call_Rwanda.com. Call Rwanda, life made easy by just a simple call. Taste the feeling. Ryoherwa n'amasheni asaga 100 arimo yo mu gihugu n'andi yo mu mahanga kuri dekoderi ya satellite ya Star Times. Arimo sheni z'amakuru, umuziki, sport n'imyidagaduro kuva Hollywood, Bollywood na Nollywood. Amafilimi y'uruhererekane ayabana nka TG, Boomerang, Baby TV, Nickelodeon, ETV. Itonde mu buryo bwo kwinjira mu isi nshya ya digital kubera ko dekoderi ya satellite ya Star Times ifite signale aho waba uri hose mu gihugu. Gura dekoderi ya satellite ya Star Times ku mafaranga 2020 gusa. Nyaruka ku cyicaro gikuru cha Star Times ku Kimihurura mu nyubako ya Aigle Blanc ahazwi nko kwa Police Deni cyangwa ku mashami ya Star Times muri UTC na Nyabugogo. Nabo mu ntara muradusanga kuba duhagarariye maze mwibonera ibyiza mudahenzwe. Ku bindi bisobanuro mushobora guhamagara 0788156600 cyangwa 5033. Star Times, enjoy digital life. Dore hamwe utashidikanya uburinganire n'ubwuzuzanye ni imwe mu nkingi z'iterambere ry'igihugu. Minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango ubufatanye na UN Women barashishikariza abagabo kugaragaza ko bashyigikiye ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu mikorere yabo ya buri munsi naho bari hose. Garagaza ko wifatanyije n'abandi bagabo mu Rwanda no ku isi yose, maze usinye unyuze ku rubuga wa@he4she.org. ujya handitse count me in, ukurikiza amabwiriza, hanyuma ukanda handitse I am he4she. ubaye umugabo mu bandi bashyigikiye ihame ry'uburinganire, inkingi y'iterambere. Mbere ko dusoza aya makuru yacu reka tubanze tujye muri wa mwanya tureba inkuru ibitangaje kuri musika. Tujye kureba umwana watabawe ahari hamaze kugabwa ibitero Aleppo ni mu mujyi wa Syria. Uyu mwana akaba yababaje benshi mu bagiye bareba iyi video. Reka tuyikurikiranye mu kanya turaza dusoza.
Izo rero zikaba arizo ngaruka z'intambara. Ni naho dusoreje gahunda y'amakuru mu Kinyarwanda na Rutikanga Paul muri studio. Mugira ijoro ryiza, mbifurize n'ibindi biganiro Clouds TV yabateguriye birimo siporo mu kanya isa 3. Bye bye na hejo. Clouds TV. Rwanda is watching.